Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May ito ay akapamakay ng ako mga bangsami. Adna maaaden telotiman akaribatan si ikumasa akaterawe. Telo akaribatan apagaling tano saya si ikumasa akaterawe. Paganay akaribatan amain katano nagyong kutua kapselawat o imam. Si iko kapsembayangan kitindig niyang ko tarawih. Gito ka pangiraw niya salatu tarawih rakaatain irahimakumullah. Now pagileta no na daanan apaka asalian ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagudam galabagaw mga sahaba ridwanullahi alaihim. Sama na to. Andon ang imbatian ka ay din ang batian nga na subbatian o imamigir absembayang. Istaw so sufufakum. Lagi dito, gito imbatian ka, gito yung signal as ka natindig ka sa tarawih. Ikadua karibatan nagyang ko to kaya kunotiyo. Sama na to na ibarat yan, communot swimang. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Orian yan na ina ko mapasad daging utaka pumang ninyan na ini sapon niyo so mga lima niyo ko mga buntaliyo. Ini sapon niyo ron. Nagyang utak ini sapon na kaon pagariakan ori nagyang utak ini sapon niyo giniron niya sa pasararbian na daanan ami aloy sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daanan maaloy ko sunnah. Api anto na naklas ya ka pumang ninga. Malagi do siya ka ko sambayang antawa ka na baga siya ko sambayang ka. Pumang nika na kenabang kasapon ang kutwa limang kako oriano kapakapasad ka mamang nisi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Oriano kapakapasad ka na yasuin ka na imbetad ka agyan mo to limang ka miya pasad. Ikatlo karibatan agyan ka iya diinggal bakon o sabagi ko mga masjid igira miya kapasad siran terawih na disiran di indekadakal mamang ni disiran indekadakal mamang ni barat yan miya kasilam siran miya kapasad siran terawih mindu aswimang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kalimong kaming gari lang kaming Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Na pagamin mamuso mga maamong. Sama na ito na, so imam na miya kapasad ng sambayang. Miya pasad ng sambayang iran, miya pasad ng taraw iran. Okay na miya manganipan, sa kandagadagala ka pa mangani, na pagamin mga maamong yan. Na dapnanan, galabakaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba. Ridwanullahi alaihim. Gi telotiman akribatan ama iinang katanusan kana na masa ditano di katatarawin. Enos kita no mga bangsa ko. Na sa mga simba aditano di imang galabak aparak wallahu subhanahu wa ta'ala na kailangan aaden adalilian. Na osa ka apapaka nagsaya pagariakan malagid o anta akas ka na ustad o di na imam. Akalalaya man nakaging ka na mga galabak alagi dinan o di na kanaba imam. Na upama kadingkay ni kapangiminaran agyang kaya kataro akan na bagay ka sa dalil sa kapapakay agyang kanan ang mga galabak ading kading galabakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.